Ba Cheris Terfield thank you General Secretary Barim jengka seng HNLC ulah siasat yak mentala jan Arsenal. Nei hadu mentah nak liang jengka ying kepat dia satya ya kejing besar ke bahok. Yang mentaka dauk para jeng ba kren dari thank you ulah manwa ya kejing besar ke bahok. Nak kejing besar jeng ke Maclear High Court. Habaya kren wa usangot uperta uba kren dari ule tu. Wawat hadian baladap man ujo dak ijahar. Wawat hadian baka sokar kali apriang ya ka report nak One Man Inquiry Commission. Nak liang jengka yang kamtip setia ka sokar kali halor jeng ki pulit ki berhenti halor jeng kan ke jingjah. Laban kedua hang ni bau ba Cheris Terfield thank you ulah siasat yap aka yang jeng haka kalai tarik unailar jeng kasnem arajar arfuwai. Inglet jengis ka court kalong to high court badan borom kalong ba haduk mentangim syabir bahiem tak susah pending bikin tu tingin ban seben file high court kan laga kejing bomsa kumut harus bayar beraction ni kita ki pulit kan action gawe nang tak FIR ru bangi file ru empat lay hakapot berapa Tenakan yang privat menteri badu ai bai la saki hak sarkar sila ya kenu nam hawe dapat keneka FIR ngau kena kenu nam merasa badu menteri na bat ki hak pulit hawe dapat keneka FIR ko fi ujo ngilali baru li watching tip ha tenakan yang ki ka pun sri benjang yang suwe nang jang suwe ta hadu kana fis ngauskan sai bada kejing ujo high court kahok jong bache ke fi ni nalu wasang hi kayin jong fi dawa bat banyo kena kot nagaleng jungi tengi kermen bi ke babahi ka apa ya ka an mo inya da ka an hi la ki le da ka tangi kermen ga ai kan long babah kan dan ci aliang kiban ke bekali ru balai ba ki para ki bayang bache ki ja ba beros ke tolong penyeto kada ba kat halu mentah fidang let ban ujur la dan kor seka Arsenal bo kading siasat dia bubace para tentang maroi tinggal apni aila sarkar gi makan le magamle kan tak ada membersih ban le high court pak wang la banang ba maaf su kan la sian boros kata gi aila sarkar ni abakan le ndrik shu delay teman-teman ban ni sokya ang kum para ni kum ging sokya gani jinja maka dia modal kes ni teman-teman membersih pan ihabdin us high court kan fi hawe ni ber report jaka to ka One Man Inquiry Commission fi anam namar kadon kejing buri ro ya kerteng yung ada baburi untuk kan fi ada baburi tamba dang ipita ki buri muna ngi pangikit kerteng ki bro ter ladang yepa dia ka to ka report fi ngohon empar ya ka report jang ka commission ke report jang commission kalong ban habya sapo criminal court ni te criminal court te dikatakin